Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagajan mit jong kasingi baar kipulet ke East Janja Hills kilayo kurob yo kenja ubahado shihajar sanspa sanpun riu kilo bat katkum ke jingye tho jong menteri rangba o konrad ke sangma uni kenja shongdor hado saw point hinyok lur tingka USP ke East Janja Hills Ujakpal Singh Dhanwa menta kasingi ulaya tho bahinin ke janmit kipulet kilayo jingtep bakadan ke wega trok badan yo number TR05B 1903 kabayat nakathan umkiang syakli riat kabakit yakimar bian. Hadian kata kipulit kilabu ya kerdop ban khenra kali hajan kathanat lomsnang khanang balkinyo pensangye ya katay katrok. Hakapor ba katay katrok kalawan poy hajan jong katay kerdop labatha yo nongnya ba un pensangye ya kali henry taw nongnya ulayat bet bat penher ya katrok. Kipulit ke Anti-Narcotic Task Force East Janja Hills lambat kipulit na lomsnang kilabi thong ya katay katrok. Hadian kilalap baya katay katrok lapan yang harut surok kabajingai kumba 8 kilometer AA na katay kerdop khanra kali. Haba kipulit kila play katrok kila syam baka cabin jongka kathali. Henry haba kila petpat haka body jong katrok kila syam ya ki arspa khat arsong bala buri hadian kimar plastik. Hakini ki arspa khat arsong lalap bala bu do kenja bat habala thau ukenja bala don hado khat san spa san pun riu kilo. Na kalian kipulit ki bala pet benia kilala ban benti kena bau de ukenja yakini kisong la play ha jingdon lang kisakhi ha ka bay de wakate ka jingja ki pulet kila pendrong da ka kia sapo ka kendon jongka NDPS Act bat menta ka jing thwat ban yo kem yo nong nya ba yo try jong ka te ka trok kadang ya chakaman